zanin a hian ZPM structure kalphung thar ani na tar lang tu thil pahni thatak soifia tulin kahia a pakhat chu Val Upa Council VUC kan ti hi ani a hei hi politic party a thil thar ani em lo a ang lek hi party a hian a vek mai tin chutiang de bok chuanen Politburo Communist Party a hian an ti a Politburo hi Russia atanga ronin develop ani a Russian Communist Party chunga khan Politburo chak tak mai control tu kha an siama chu chuanen an president tele an party kaldan policy te akai huaya athu em maya Mizorama hianen khatiang ang rural tu chief minister le a cabinet te a MLA te henga an kaldan tur kai huai tu le ven pui tu kha mamo ve nia in riat na kan ho tu te thin lunga alo langa hun rei to takatang khanen he thil hi soiri kani a mizo context ani awangin Politburo kan tilova Val Upa Council kan tita a Val Upa hanti takhi a feminist then khat chuanin mi chia in ban tu ka lomo tia min soi sel na te po kan tong thova ten Val Upa Council a chuan kan system chief minister le a cabinet te kha an function tha theilo wang a tia hlau thon thua min soi sel na fu thina amai ro chu hei hi kan riat thiam tok lo wang ani Val Upa Council kan han ti hian manlai zol book structure kha kan la lu ta tun ang huna rem chang tur si in kan modified deva tiang chuan Val Upa Council function dan tur hi uluk taka kan zir hnu in kan ho tu te lo ziak to te zir hovin kan party in kai huaina hian kan la lut ta ane athat na tur chu eng political party po hi aveng tu an mamo vekani amai ro chu kha a administration state ro in rel na chung kwa a tak khanin lalu donta ila remchan lo na a oma autonomous body ang deuh ni si a kan policy te keng ko tur te tin kan vision lama kan kal lo mi endik tu tur te thuron min pe tu tur te hi kan mamo vekani chu tuna hian zolbuk kan nei laya Val Upa ten lalle akhon bolte khotlang siam thatura antho pui angkhan kan state sarkar that taka akal theina turin atho pui tu turle anma ni dictate tu nilovin veng tu tur zok kha kan siam ta ani hemi nei lo wa hi athat le that lo tu ma in tu na hian la soi thei tak kan om lova kan practice anga chuta chuan achiang don chau ani amai ro chu tu na kan ti ang chin a po hian
wal upa council te hi kan thang uluk mani statesman midik belchian dol hiat nalama po ngai tu omlo thil heto ka kan ngai experience thatok lo nei te temte kan thang chuak ta chung ho chuan thuron fing tak taki tuna po hian min pe in min tran puyani anei lo ai hian anei hi tundin hun maya po hian athazok ti kan mu chianga ten rorel na kan kuta alo oma state sarkar rorel tu kan ni huna pheichuanen ala tangkai deu don ane chuta tang chuanen athat tok lo nalai te afil tok lo nalai te alo omani point kan siam thaze langa hetiang omlova party du tia kalngot ai chuanin athazok hima chuwangen wal upa council hi siam ani tin chief minister nena in relationship tura po hian kalphung thar kan tiang chien Mizorama thil kan lati ngai lo chief minister hian portfolio development na tho na tur department akha enkol don lo ani chief minister chu wal upa council tenena in ronton zelin supervisor angin athokanga amairo chu chief minister ani anga ati lo thei lo thil administration le thil dang te po a omang chung chu akuta a omdon ani chumi him po chu tuna hian athak hlel omin ka hia tuna kan ramina kan buai puile kan soi ya chu chief minister ni bok finance chang bok pwd chang bok apoi sabom hum tat anga kan han mu te hianin kan rilru ati soisel ati tamani ti chu tu mainan phain karing lo chu wangin chief minister hi supervisor angin athokanga department rang na thokha akal tha kan policy milin ma an la kan vision theng thei turin engtin nge man lak atul chuan advice apenga atul chuan correct bokanga atul chuan a discipline bokanga thu tak alani tho dona wal upatene na tang rualin kan ministry hi an khal don ani chu zoramin alani ngai lo zpm in thil hlutak zoram political phunga apek tur chuani chuwangin ngaklel takin ilo thirang kalome